Yesu ni mwathani. Na Yesu ni mwokozi. Mwathani arogocwo. Ndiracokeria ngatho tondu ndina mwalimu wakwa haha. Narejesha shukrani kwa ajili yako na mwalimu wako. Na itana ukariini wa itura riri. Na kabla hajaja katika hili jiji, ndambite gwitia rutha. Alikuwa ameutisha ruhusa. Mwathani arogocwo. Na ngirwo no kurari na mucemanio. Akafahamishwa, lakini kulikuwa na mkutano watongoria wakubwa. Mwathani arogocwo. No kiria giatumite njitwo kundu guku ri. Kile ambacho kilichotuma aitwe mahali hapa. Ndahoreirwo thimu ni muru wa ithe. Alikuwa amepigiwa simu na ndugu yetu. Akinjira ni akenda tugomane kundu guku. Akamfahamisha angependa wakutane mahali hapa. Tondu kundu guku kwina kindu gitagwo open air. Kwa mahali hapa kuna Injili. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apenzi. Ayuthia Ajudea jikaje wanaalika wa Judea mfanya hivi. Bwana asifiwe. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Kiambeleria kianyu no kinini. Chanzo chenu bado ni kidogo. No marigirini no murithegea. Lakini tamatisho mtafurahia. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apenzi. Kwenda kumuiga muno. Hangependa kumuweka sana. Kioka nindeyaririe na mundu gwitwo nyina wa Ciku. Ndimwitaga nyina ata. Alipokuwa nakuja aliongea na mama Dan. Na aratira ndoka ngeithie kanitha wa Ngai. Na akamfahamisha atakapokuja salimu watu wa Mungu. Na nitwaretie na kanitha Sunday. Walikuwa wameongea na kanisa Kiaria na mutungatiri munene he njitikirio gukana guku. Wakiongea na mkudu mkubwa ili akubalisha kutamani. Akijira ndoka ndamukora ngeithie kanitha wa Ngai. Akamfahamisha atakapokuja ukiamukira ngeithicio ni cianyu. Mtakapokubaliza salamu ni letu aria kaitha witu rirogatho. Jina la Mungu lipewe sifa. Kwenda kwaria muno. Hangependa kuzungumza zaidi. No ni kwenda kuhutia maandiko na njira nguhi muno. Hangependa kuguzia maandishi kwa ufupi. Methani wa Johana iko katika kitabu cha Yohana 15. Ithe wa Dorokathi no ngeguthukite hau. Baba Dorokasi ingekuumefika. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni maandiko moe muno. Ni maandishi mnayofahamu sana. Ona ni mumaiguite. Hata tena mumeyasikia. Tondu kiugo kia Ngai kiuga kierohaga o muthenya no riu. Zili neno la Mungu hukua mpya kila siku. Ngeoria ndireoragia na ngeoria muno ciuria. Alikuwa anajiuliza maswali ndani yake. Kioka tondu ndirakinyira ira utuku ira ria gathita. Akija kwa ajili alifika masaa hayo ya ndireoria terere. Akajiuliza hivi. Hii no gukorwo ni tigiti wakwa ndirate kana toro wa. Naweza kuwa ni tiketi alikuwa anatupa ama tondu guku tondu ni kuri kundu itari ndacera. Anapokuja mahali hapo kwa ajili kukiani kwa. Kuigua tiguaga injinia. Ila tu ni kusikia ninasikianga injinia. No ndire ndaraga kundu guku. Lakini hatai kanyanga mahali hapo. No ne gucokeria Ngai ngatho. Atarudishia Mungu shukrani. Tondu ndireria Ngai ndiramwira atiriri. Alifahamisha na kumwambia hivi. Uria gathie gwika. Lile jambo amenenda kulitimiza. Kana gitingero joe hure. Alikita atachukua thambie moko hamwe kama mtu ataweza kumwona pale. Ile huduma atakayopatia. Ngai agetekera kumukira Mungu nakubali kupokea sifa. Mwathani arogocwo. Ndirekinyira thiini wa giikaro giki. Alifika katika mahali hapa. Turageire giikaro na anake. Ilikuwa na makao na vijana. Mwathani arokumia. Ndiracokeria Ngai ngatho tondu ni kuri ciugo irahetukire matoini makwa. Narejesha shukrani kwa ajili kuna maneno yalipigwa ciatekera hinya. Na akasikia alimtia nguvu. Ati Israeli riria riarekirie kwihia Ngai. Israeli walipokatili Mungu. Kiugo kia Ngai kiranjira atiriri. Neno la Mungu lamfahamisha. Ati Ngai agiakana ure marakara. Mungu hasila ikachechemka. Mwathani akumia. Bwana Yesu apewe sifa. Akera nake atongoria arĩa matongoragia Israeli. Akaambia viongozi waliokuwa wanaongoza Israeli. Akera Musa moya macuria muti iguru. Akaambia Musa achukua awasurubishe kwenye juu ya mti. Mwathani arokumia. Bwana Yesu apewe sifa. Tondu ni kuri maundu mekite matakenagia Ngai. Kuna mambo duni waliofanya wake ari na ari ithe witu. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani akumia. Bwana Yesu apewe sifa. Ni tondu wa riri. Kwa ajili ya hivi. Kugiaga na ruo na horo uyu. Tunao kukuwa na uchungu na hii habari. Ati tureragwo haria nesa. Tunapochukua tuambiwa hapana ni hapana. Na haria na mahali ambapo pako na igaikara na inakuwa tu ni sahihi. Ile uramenya ati ungeorogamio. Ile ambao unaofahamishwa message uweze ukabadilisha. Mwathani arogocwo. Yesu apewe sifa. Kimira mundu wetagwo Phineas. Akatokelezea mtu anaitwa Phineas. Mwathani arogocwo. Yesu apewe sifa. Kiuraga mundu utekaga wega. Akaua mtu ambaye hakuwa anatenda mazuri. Mwathani arokumia. Yesu apewe sifa. Kiugo kia Ngai kiranjira atiriri. Neno la Mungu liko namfahamisha hivi jana. Ati ndio uria Phineas ekire. Kwa ajili ya vile Phineas alifanya. Bwana asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Ati na nyumba yake kirathimwo. Na nyumba yake ikabarikiwa. Ati kwa ndiko kurimaga thĩnjĩri Ngai. Ati hapo ndipo patakuwa na ati turagireka. Wakati ambapo tunasumbuka. Tunasakaya. Wakati ambapo tuko na hofu. Kugeria kweheria kiria gitari kiega. Tunajaribu kuondoa kila kugeria tukurugama. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani akumio. Amen. Kaida nyanyagu. Mwathani arogocwo. Amen. Okorwo ni ikiwa ni sahihi ni sahihi. Niĩ nĩ niĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma. Yeye ndiye mzabibu wa kweli.
Yohana 15 Yohana 15 wanjĩrĩrie 1 kuanzia 1. Uthomange na ihenya, ndaheo dakika 10 na nyenda gwathĩka muno. Amepewa dakika 10 na hupenda kutii sana. Mwathani ya 10. Bwana Yesu apewe. Ndona ndigĩti ndaheo thaa 6 na dakika 1. Ndatigia dakika 3. Amebakisha dakika na ihenya muno. Hivyo basi kimbia kwa upesi. Uthome 15 wanjĩrĩrie 1 nginya 3. Uweze kusoma. Ndiye mũthabibũ ũrĩa wa ma, nake awa nĩwe mũrĩmĩri. Rũhonge o ruothe rwĩ thĩinĩ wakwa rũtaciaraga, nĩarũcehaga akarweheria, na rũrĩa ruothe rũciaraga nĩ gũtheria arũtheragia nĩguo rũciare mũno. Inyuĩ mũrĩ atheru o na rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa ndanamũhe. Mwathani arokũrathima. Bwana Yesu akubariki. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogathwo. Jina la Mungu linatukuzwa. Yeye ndiye mzabibu ũrĩa wa ma. Yeye ndiye mzabibu wa kweli. Yeye ndiye mzabibu ũrĩa mwega. Yeye ndiye mzabibu mzuri. Arĩa nake awa ndiye mũrĩmĩri. Na Baba ndiye anayelimia. Mwathani arokumia. Bwana Yesu apewe sifa. Maciaro marĩa ũraciara mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ. Unazaa ndugu na dada. Ndirathoma maandĩko mau ngĩikũrũka namo rĩ. Alipokuwa anasoma haya maandishi na kuteremka. Makanjĩra atĩrĩrĩ. Yanamfahamisha hivi. Ingĩagwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Akikosa kutii vile kufanya vile ingĩagwĩka ikara ta kiugo. Anakikosa kukaa kama neno. Gũkanĩka. Kukosa kukanywa na kukosa kukanyika. Leo ndigio nĩguo ndĩreka. Anapokanywa hivi ndivyo anafanya. Ngũthengio. Ni kuondolewa ataondolewa. Mwathani arogocwo. No ndarĩkia gũikara wega. Lakini atakapokaa vizuri. Ndarĩkia gũikara ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra. Atakapokaa kama jinsi neno. Atĩ na niĩ nĩ kũremerwo nderemagĩrwo. Ni kulimiwa atakuwa analimiwa. Ngathiĩ na mbere gũciara makĩria. Na kuendelea na kuzaa zaidi. Ngathiĩ na mbere kũhingia wendi wa Ngai. Anaendelea kutimiza neno la Mungu. Mwathani arokumio. Bwana Yesu apewe sifa. Andũ a Ngai mũtiĩtĩkĩra gũciara. Watu wa Mungu kubali kuzaa. Mũtiĩtĩkĩra gũciara maciaro. Watu wa Mungu kubali kuzaa. Nĩ mũitĩre thakame. Hii habari imetiliwa thakame. Nĩ mũrĩhĩre thogora. Hivyo basi imelipiwa gharama. Nĩkĩo tuonekanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Ndiposa tumeonekana siku ya leo. Nĩkĩo tuonekanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Ndiposa tumeonekana katika atĩrĩrĩ mwarimũ wako. Hivi mwalimu. Ũkĩte kũndũ gũkũ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe. Ameta mahali hapo kwa ajili ya sababu moja. Atĩkũrehe ũhoro ũrĩa mwega. Kuleta hii habari nzuri. Nĩgetha na niĩ rĩrĩa ngamwĩta ndaguleti. Wakati atapokuwa tũkoragwo ndĩ wa mũmwe. Ndaguleti ni wa moja. Mwathani arokumio. Amen. Na mwanake ũngĩ wĩho wĩtagwo Simon. Na kijana mdogo anaitwa Simon. Na nĩngũcaga Ngai na ngamũcokeria ngatho. Mungu na kumrejesha. Tondũ nanyitanĩte na athuri aya no mandaraga. Kwa sababu unaposhikana na wazee metĩkĩra kũndikia na nja kana kũnde. Tukubali kumtupa. Mwathani arogocwo. Amen. Ende tũrarĩ na mũcango kũu. Kuna wakati kulikuwa na mchango. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe. No nĩngũcokeria Ngai ngatho. Ta mwĩhũrĩrai makobi. Mweza kujipigia makofi. Mwathani akumia. Amen. Tondũ na angĩkorwo nĩ mwatũmanire. Hata kama mlitumana. Nĩ kũrĩ mokire. Kuna yule aliyekuja. No kiugo kũringana na ũrĩa ndaiguire mwekire. Lakini kulingana na jinsi alihisi mlifanya. Kĩragia ngoro yake. Mlifurahisha moyo wake. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe. Maũndũ nĩ maingĩ mokaga makarito. Mambo ni mengi hukuja na kuwa mazito. Ũgakora andũ tũramũkana maũndũ-inĩ make. Unapata watu wanamkana. Ndĩramwona ũkorwo ngũka kwĩna nduma. Hata kama atakuja kukiwa tondũ nĩnjĩtĩtwo nĩ mwanake mũrata wakwa. Ameitwa na mwandani wake. Nĩngũgata tigiti ũcio. Ataweza kuchukua gharama. Tũke tũnyitĩrĩre ũhoro wake. Ili aje ashikilie habari. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe. Ndona ndagĩka ciakwa ta ciathira. Tazama dakika zake zimetoka. Ona nĩndakeria na ndagĩka ĩmwe. Na tena amepitisha. Na mũtongoria wa gĩthomo ũndekere. Na tena mwongozi wa Twaima ũpendea nĩngũcoka gwitũ Ndaguleti. Atakapotoka katika injili atarudi Dagoretti. Athiĩ ndĩmere atĩa. Atakaponenda wafahamishaje. Mwathani aromũrathima. Amen.